Otoritas Iran merilis foto dan video yang menunjukkan puing-puing pesawat militer Amerika Serikat yang dihancurkan di wilayah selatan Isfahan, Iran bagian tengah. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Central Headquarters pada Minggu 5 April 2026 menyatakan, pasukan militer Iran berhasil menembak jatuh sejumlah pesawat militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Menurutnya, serangan itu menggagalkan upaya Amerika Serikat untuk menyelamatkan seorang pilot jet tempur yang sebelumnya dilaporkan jatuh di wilayah Iran. Insiden ini bermula dari upaya pasukan Amerika Serikat yang disebut menyusup ke wilayah Iran bagian tengah untuk mengevakuasi pilot tersebut. Namun, operasi tersebut berhasil digagalkan melalui operasi gabungan yang melibatkan Angkatan Udara, pasukan darat, unit sukarelawan Basij, serta aparat penegak hukum Iran. Ia menambahkan dalam operasi itu, beberapa pesawat militer Amerika Serikat berhasil dihancurkan dan menyebut kejadian ini sebagai kekalahan memalukan bagi Amerika Serikat. تلاش‌های مذبوحانه ارتش تروریستی آمریکا به منظور عملیات امداد و نجات خلبان جنگنده ساقط شده خود تعدادی از هواگردهای دشمن در بامداد 16 فروردین 1405 وارد کشور عزیزمان ایران شدند. با یاری و نصرت الهی، با هوشیاری و آمادگی رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح، با بهره‌گیری از جنگ الکترونیک، سامانه‌های نوین پدافند هوایی، اجرای طرح دفاع موزاییکی زمینی و ایجاد حصار نظامی و امنیتی، تعدادی از این هواگردها شامل 2 فروند هواپیمای ترابری نظامی C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک مورد اصابت قرار گرفته و مجبور به فرود اضطراری در یکی از مناطق جنوب اصفهان شدند. Peristiwa ini juga dibandingkan dengan kegagalan operasi Eagle Claw pada April 1980-an saat misi penyelamatan sandera Amerika Serikat di Iran berakhir gagal. Lebih lanjut disebutkan pesawat yang ditembak jatuh mencakup 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 Hercules. Ketiga pesawat tersebut dilaporkan hancur dan terbakar di wilayah selatan Isfahan. Tim liputan melaporkan untuk Puja TV.